o see be so no kan sa no ye baby so mo tiene the Democrat daily graphic or the one some aba na science and math quiz you see and e be butu se bontuku and so one some ha and a personal security tips and so aba ai nei wunya graphic Democrat na betu akenka bi limited registration ni nyina ba na wiye NDC force brain swante no trim ye no trim na afi ye ma ni pado na akonya hwedi pa be ba ka kira ye ntro omudi na ha dwe mo se fide ne freeze a freeze na we say online and offline it you do baby no we see offline no na offline one na one here e be bokro no afem no it ye ne ye say omoma brain bi nkan say de be obi abetimi atro ne din de ye funo gya no wo men ye tro di ni wi na Ghana fo atimi atro mu di no wantimi anto aba na registration ye den and a graphic there ba yo ene ye fa the new crusading guide the Democrat no kan ho wose ni pamiensa ekwa court ama wo mokwa akobokwa adusan say ye say wo mobu asafo mabi ni pamiensa ye say so for bakon eka ho bi Joseph Champon Estofori ene Kenneth Osei Ansong ya yama wo mu bail 200,000 Ghana cedis na ye say wo mu gigi wo masafo masika esa wo mu de kwa akobie microfinance amie sika na kam Christian Pentecost Church ya wakwashima enkran he ya osofo ene nasafo mpanimfo ena ne ye do mo kwa akogina dakam abo wo mu kwadu no ene ho sam Democrat yi ede aba inside the Democrat no de abeto monte was Ghana de share 334,000 ena sambra meka say HIV is adokro wo monte ne wosaka de Democrat ya wo be ho nsem e wo ha na ekuo bi so de aba monte o say Operation Vanguard e ba ya ka engu no sune ekuo ni afrese nation for future leaders wo so Operation Vanguard for free so mo kan wo mo ba mo dwumadi ne enkase nani ensu anu omanfo asese ni ade ne pani kohwe anko bra pra densu ni ade de atia na tia ise pito omanfo ahonanam na ise tapioka enti se yakwati ku ni yase wo mo ba be kwati asa no man na guso koso de na yese ka hunu en wo man wo boy sansa bo no de takra na en kese ne mum takra bo ne de fanyam kwatre kwanti ku a friends a nation for future leaders wo so Operation Vanguard yimu no eni na ya fa delegate ento aso e o se cyber crime kwadu a na eda ho no ma ye frame wo mum no ye sheda de metena se kochi me chasa ye kire me kwanya me fwa me fa so ntwantro we Emmanuel Brichum ensem choni e beto dwasa ya se national security achi wo mu na de asa keka miemi omo kwanne kokko kansa ma ye ntia krachi se ya de asa keka wie ya o se ye kashe na no eno kokka ye entintro eno kokko twaye he was coached to lie yes and still what lie enti o twantro na kire hwan ya otwa kire Ghana fo ne mra etu twa kire mra pedri enti anu nkire se we fira asem nimu wo firi nso ani akotojem book bi din twi book bi din no na wose soja ni hia na anu wote se yesi chamber e wo Ghana ha wo breko a enkwada ha enya baabi ntina ensua de ne yesi mra se bedwafo sa wo mo pe ahodwo muli enti dan wo mutimi nu swa pila sisi binu manim ti no wo ntimi nkasa no ena soja ni ti ya no se ne mekama dwena kire mra se bedwafo keka na dwo se ni soja atade o hyane pabo hyane chekran wi bom papa adwuma wo ye ni de wo yo nka de wo kan ye ena meka se ya so oshaga room na owo sunwan barracks hono wo ye adwuma enti se si yi Corporal Isaac Wasa Lincoln de odebeto social media ese Ghana ya ho kire ye na ye nsam fata se ye mra shebedwafo de omunya dodo de nyina achi wo mo so mpe baby ho badwo om na chese wo mo kwa na mo dwo om eye ye se si de na kwa shaga room sanse soja fo mra enchire se awaso tumika amanyosam asemi sana ahometi o asemi aba ye amanyosam ndi MPP asem we ye Ghana sika elikosi Parliament House so what na ye che no hu na yi no ne dai video na video no ye abrante na ne den o de so jani asema na so jani de asema na ye deka o ma tra shega room so mu ene poku ya 101 ono so se ene de birthday nenra ono ne de ne twem okay ene o se yen wo shi ni belated na so se nenra last week to rekwadjo 101 wo de na che last week birthday no that day hey sister we did the month long what we do there four times in a year 4 times every quarter quarter we do birthday so try to birthday back obi mantiase
Nana untumi ntiasie afena mhwedam say ayi ane ene Dabi nana untumi ntiasie sa o se sense oje the match ebefo ani so o se sense ebefo ani so April June o get tiasie say every quarter bia every quarter it afeni e check four times in a year o ta say enti ya no mama fa dispatch mfanto so dispatch say NDC MP ba ko atokrata dia common penfo da manyuku na no was the NDC for as omo ya yira kwan was the NDC seems to be losing focus. Are we ready for 2020 question mark pine na we also I'm sure more leadership na parliament na so position organum I concur na ya so as you see share opposition wo hu share chairman sabunsu e opposition share backbin on the me kind pa so what I say share backbin ni chairman sabunsu e opposition and opinion GH Mensa cry na GH Mensa no e opposition MP ano watem omutu ne ya je ku for time edu chomo e opposition o de to ho a fato Haruna no opposition or parliament or any opposition oh say ukuja tabla kwa so tai kasa for foreign affairs oh hinija o tai kasa leadership no data chairman saboso oba press conference o ye kura show o to be press conference one cry chairman saboso to be a press conference one cry o we are now a flight abakuba so oba press conference but is it about press conference no opposition there you capitalize on certain issues but me want to say also constructive opposition enti wenu ntimi nye constructive ana current opposition se bibi akoso ye ade enti bibi akoso ye e na wote ya kesika aban eyi to wo se emfanya traffic light road parliament when you select committee o mo share road and one eken sha we have opposition we need leadership oh twa masa enye na hare na do so masa jai ara husima e wom ne say who chairman saboso as opposition leader eno wo ho na ho bad way eso broko kra so ko one obu be we see the odi akire no so hwan na nti odi kan na nti na so yese branch nkwanta dem witimi nka se obi anante enye pe obi asa anye pe obi akasa anye pe obi a okwan ofa so di kodukuru witimi nyama ne Fabia bia ho edina na Haruna Fabia bia ho say we na if you can't beat them you join them say who say you can't beat them you join so he has joined them we say you are not being fair to him we are not fair we are dark I don't do meja ya go anim na ya say a president e ko bi se one more say makasa our presidential ambition Samum nti ase o who the on the catcher one I say ebi na say me bisa question me say ya dey team ase o necha the presidential ambition he doesn't want to step on toes be unya president obedi ase o cha unya president obedi onye bi obedi bra jai o jina metwa ma no ekro o jina metwa onye jina nkwa da metwa ma say be no eno ne boligan de oboko na say be ya be tanga no e ho ba asem no adele ehwe list no emu wa list na mu be wa oh ebit mi twa see o Sunday we dey yem fa ne say na kwantia wo na wi a definitely o me pia ba o mi atiku aba unim for sure and so o guess definitely o me pia na atiku aba we are sure na Ghana for na to aba no ye hu sa part ne de obeyi na ye kan ye hu na se John Mahama na ye bisa se John Mahama na ye flag bearer eba NDC mate wo ba bi se Olusukro Merchant number 2024 Adom wa Olusukro Merchant number 2024 adwa ho na information no so back 20 almost had number 2024 na Haruna obenyam fiese na omane bo ama wo omane bo ama so ho o presidential ambition na eyizo Elvis free anka ono so ho menye short service per president edi me bisa na sekeke de bi o men ho me bisa na o me nka so be ho na me bisa yo nana yate ye bako na ya say parliament sa drop that chamber na amount for say president mekasa
And one no. 15th year demonstration. And a dispatch in the buyer. Demonstration the yina. And in I said any emphasize a grant at China for BCMA. And grant and I say yes, Minister of Finance. Why budget allocation. And let us say and Trono shall free to and another person would say a mere bukata. Oh my idea. Until Sabricas who have sent a hospital. You say so papa Nasa with because of school fees and a count me to an bed with Mikum and Chabon. No, school feeding as some more. Nasa school feeding San Semino. Nana dear woman. My take greater Accra. Remember, a friend is saying, or say, yet to meet you Bimuka, Wabra, Juman, my year jay. Some of the women are very good. Scan no sign the aba. Until one more when you're good, Miss Can Vitamil Greenfield Scientific Herbal and the Franco Trading Enterprise. 106.3 FM. Jim FM 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM. Jim FM 106.3.